hlekana Afrika Dzonga hlekana mingisero mungera lona FM na ku hlekanisa kolonga ngisela xitichi xi ri kona hlekane lowu hi hlanganile mina na wena na kona ku Africa wa vulavula mina ni khalanga Pat Mathebula ni wa smart wa jima xitlango maxingiritano wa xijajo na makuna le vandandadze ntaka wena Twix suka studio 1 hele Masingita Mall again hlekane lowu wa xikwembu mingisero wa mina na ku pfumela ku ri kwalaho nga ko na we u yime kulunga ku lota twa ku timhaka i tingani hi ku ya hi ku hambanahambana ka toho na ku ya hi ku hambanahambana ka tindhawu la mi yingiselaka mi ri kona nhlekani lowu xana timhaka loko ku ri ka hela ka vhiki ti vuye ti fambisa ku yini ta lava ku twa kusuka ka wena ka nomboro yele ya ntolovelo ya 0860 002543 kumbe kandziyisa rito ka 065 744 3911 hi ta kota ku twa ku timhaka i tingani hi ndlela yeleyo ku katsa na leti hina hi lavaka ku va hi bula ha toho dokodela Kingsley Makhuvele va ta va ri na hina nhlekani lowu hi ta va hi kha hi bula na vona eka hi langute ngopfu ka timhaka ta vudyelwani bya tiko ra Afrika-Dzonga eka hi languta na timhaka ta nyimpi leyi alaka ku hela le Iran kasi ke va ta tlhela va hi nyika xifaniso nyana xa kantsongo ku president ku fanele ku endleka yini loko xiyimo xi te tani mi ta tsundzuka ku ri loko va kha va nyika vumbhoni bya ku kombisa ku xiboho lexi nga tekiwa hi court a xi dzangi xi vula ku mani ina nandzu kambe a xo kombisa ku nga va na swivutiso swi lavaka ku hlamuriwa la na laya se tin'wana ta timhaka leti kumbexana hi nga tsakela ku twa wena ku n'wangulo wa wena wu ri yini eka toho hi ndlela yoleyo kasi ke hi ta vula loko hi bule na vona hi ta twa na wena kwalaho nga kona u angula ku yini swi twakala va xifundantsongo xa Vhembe tanihi sweswi ni nga ku byela loko ni ri leyi aka huvo yo endla milawu ni vutisa tatana hi tekani magwedze ku kahlekahle mi lava ku cinca meyara n'we hi ndlela leyi va ku hayi hina hi nge hlamuli swi vuye swi hetelela swi va tani ivi ku va na meyara lontshwa executive mayor wa Vhembe ku nga tatana Miyelani Chauke tatana Miyelani Chauke loko ni nga hoxisi u nge ti tshame hi vulavula hi vito ra vona a na ha tivi ku hambi hi vona kumbe van'wana kambe u nge ti tshame hi vulavula hi vona hi vo nga ta meyara wa Vhembe ku sukusela sweswi ku fika loko ku ta tlhela ku hlawuriwa hi n'hweti liya ya Hukuri leswi ku nga mintirho ya kahle ngopfungopfu loko hi languta ka timhaka ta ku va African National Congress va tikomba na vo va ka va famba hi gere yaliya ya ku lava vantshwa va va hoxa ku va ta kota ku va na vo vafambisi hi kha hi nga rivali ku hambi ku ri vona Manfrida va ndle ntirho wa kahle swinene tanihi meyara wa Vhembe executive mayor wa Vhembe swinene va tirhile endzhaku ka loko va teke matomu kusuka ka tatana Dowelani Nenguda se hi na ku pfumela ku ri na tatana Chauke na vo va ta endla tani hi ndlela yeleyo va tlhela va tisa ririmi ra n'we a ni marila mi ku hina hi pfaleriwa handle se swi vula ku the executive mayor ku landzelelana ku ve Manfrida va kha va vulavula ririmi ra ka n'wina sweswi ku ti tatana Chauke kumbe va vulavula ririmi ra ka hina tatana Chauke swona va vula a ni tsundzuka tatana Chauke lava van'wana lava va nga a khotsweni lavaya se ma swi vona ku swivongo swa ka va Eric na swo swi tala ku va hi ndlela yin'wana se mi va twile ve ri va vulavula ririmi ra ka hina tatana Chauke va ta va ri van'wana va lava nga ta va kha va hi rhangela se na ku pfumela ku ri na vo va ta swi twisisa kumbe va ta yi twisisa mintlhontlho leyi mi hlanganaka na yona matitwele ya n'we wa endzhaku ka ku va va thoriwile tanihi executive mayor hi ndlela yeleyo hi ta va kuma siku rin'wana hi ta tshama na vona hi bula hi twa ku makungu ya vo hi wahi va lava ku fikelela yini hi ncini lexi xi endlaka loko va ku va tlela byi nga khomi vurhongo hi ku lava ku xi ololoxa ka xifundantsongo xa Vhembe hi ndlela leyi se tin'wana ta timhaka leti hi nga ta bula na ha toho loko masiku ya kha ya famba hi ta langutela na state of the district hi twa ku yi ta va yi langute yini hi ndlela yoleyo se tin'wana ta timhaka leti hi nga ta va hi kha hi ti languteni hi twa ku n'we mirhi yihi kasi a hi sunguleni laha hi Mugqibela ni rhumeriwe xithombe laha loko ni rhumeriwe xithombe xi kha xi komba leswaku ku na garage leyi a yi fanele yi pfula kambe ya ha koti ku pfula hikokwalaho ka ku va ku ri na ku ala ka hi ku ya hi xithombe ku ala ka municipal manager wa Greater Giyani va tlhela va tsala na mavito laha hi ndlela ni ta vuya ka mavito endzhaku kambe a hi sungula ni hi languta mhaka yeleyo ya ku va na loko hi tshameni hi te tani ha swi lava leswaku ku va na mintirho ha swi lava leswaku vamakwerhu va kota ku thoriwa mina laha garage leyi nga tshama kona yi olovisa swilo swo tala a ni
ni tshama ni ponceriwile se a ni to gija ni ya ni ya popisa sweswo swa ku taniya kambe xiphiqo i yihi loko ni ka ni rhumeriwa swithombe leswi ni ka ni vutisa valava va ni rhumelako a va tikombi va ri na tinhlamulo ta kahle se a ni ta tsaka ku kumbexani lava va khumbekaka ku nga va vovinyi va garaji loko ku ri ku va loko ku ri ku va le ka xiyimo xa kahle ku va nga vulavula na hina a va ti va ta vulavula na hina hi kota ku twa ku xiphiqo xi le kwihi hi ta kota ku rhamba na vo valava va masipala hi ndlela yaliya hi twa ku voho loko va xiyimo xi titani va masipala vona va ri yini hikokwalaho ka yini va nga va ku va kha va alela ku va na ku pfuriwa ka garaji loko ku ri ku mpela va na ku ala hi ndlela yaleyo loko ha ri kwalano ka ku pfuriwa ka garaji un'wana na yehe i ni rhumele hungu ku khalanga loko u kuma nkarhi na hina i ta heta na hina hi lava ku hlamusela swo karhi mayelana na matimu ya ndhawu leyi ku nga na garaji se mina hayi matimu njhani va ku na matimu yo karhi ka ndhawu liya leswi swi nga va ku na swona swi ri mintlhontlho ka ku va garaji liya yi hetelela yi tirha kambe garaji leyi akiwe vanhu va kha va yi vona ku nga endleki nchumu ku endleka yini se swivutiso leswi hi ta hetelela hi swi vutisa hi ndlela yaleyo leswi ni nga swi twisiseki kumbexani na sweswo mi ta ni pfuna ku swi twisisa ku antswa mingisiromeni ku loko se yi fika yi tsala vito ku swimanimani hi a alaku swi nga va swi vula yini loko ku ri ku wa ala hikokwalaho ka yini mi nga eka lava nga henhla ka yena meyara va le henhla ka yena municipal manager mi nga ya ka khansele mi lava tatana mbowini tanihi xipikara va kota ku vitana khansele ku ololoxiwa xiphiqo lexi ku tlula ku tsala vito ku swimanimani ya alaku loko ku ri ku mpela ya alaku na ku ivi na hina a ni social media loko mi nga a teke xithombe un'wani a hindzisa un'wani a hindzisa swi nga endleka hi hindzisa wa badi ku ya tshayiwa wena va ku he wena hi we ka hangalasa mavunwa a ni tivi ya ku yo mani hi yo mhaka minkarhi hinkwayo ni tshama ni kha ni kombela va ka yena a hi papalateni swo hangalasa mahungu ya suka lahaya lava va nga swi tsala vinyi va swona va swi tsarile hi swa vona i ntiyiso va tiva sweswo ku ri ntiyiso wa vona kambe we hangalasaka i hangalasa i wihi kambe tatana mavunda n'wina ku ya hi ku tiva ka n'wina tanihi masipala hikokwalaho ka yini mufambisi wa masipala a kha ala ku pfuriwa garaji liya loko ku ri ku mpela leswi swi vuriwaka ntiyiso hi ku swi tsariwile na kwalaya ka phepha leriya i tin'wana swa swivutiso leswi hi nga na swona hi nga tsakela ku twa n'wehe kumbe angula mkwini ka nongonoko Afrika wa vulavula laha hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela sweswi la ta twa leti n'we mi nga khoma tona ku fika le ka hafu kupela awara ya 12 kusuka kona hi ta dzika hi timhaka tinharhu ya president leyi khumbaka timhaka ta phalaphala la ta twa ku miri yini n'wena tanihi rixaka kwala mi nga koho xa vumbirhi hi ta dzika hi vudyelwani bya tiko ra hina na matiko mambe ngopfu loko ka ku langutiwa ku ongeti hina hi languteka hi ka hi zonda ngopfu vanhu vo huma matikweni ya le handle hi ndlela yaleyo na timhaka ta nyimpi ya Iran na Iraq na ku nga ri Iraq kambe Iran Israel na USA leyi hi ku ya hi xiviko president Donald Trump nge a va pfumelelani na tinhlamulo leti nga tisiwa hi Iran hi ndlela yaleyo hi ya kwihi loko swi tani diesel ni ku voni kun'wana la Giyani ku yi kha xavisiwa hi 34 rand hi litara ava minga va ta paka madibazi lama va fambako madibazi lama va fambako wona va ta paka kambe i swiphiqo swi nga koho a hi mi tweneni va ka hina hi leti hi nga ta dzika hi toho timhaka ta toleto hi ndlela leyo se a hi tweneni leti n'we mi nga na tona ni teka riqingho rero 0860 002543 nhlekani hi mamukerile laha hi le ka Munghana Lonene FM nhlekani a ni ku ni lava ta twa xitlhangoma la ni twa ku xitlhangoma i committee timhaka hi ku ya hi tindhawu leti mi nga yingisela mi ri eka tona nhlekani lowu wa Xikwembu 0860 002543 a hi tweneni ku mi angula mukuyini n'wana mi yingiserile nhlekani Inhlekani Khalanga minjani? Papa mina hi pfukile hi ngo vona I pfukile ba. na Kent Ai uvulavula na Musambazini. Nikombele ku vulavula hi le ya vanhu va le handle ba. Vanhu va le handle a wu va venga kumbe a wu va zonda eSouth Africa. Hikuveni hi ri ma Africa vanhu va le handle va ta na swilo leswi nga riki kahle. Xikombiso ku fana na swidzidziharisi ma swi vona swin'wana ku swekiwe swilo etindlwini leswi swi nga pasisiwanga leswi emirini ya vana kumbe eka hina vanhu va South Africa
swi nga yi khomeki kahle emirini a ni tshembi ku munhu wa le Nigeria i wa suka eNigeria leswi va ta swi endla la ya nga swi jula ku xavisela yena hi lexi xi vangaka se ku va na hoyihoyi ya tikweni ra South Africa. kambe loko xiyimo xi te tani a ni ngo ku na vanhu lava tirhaka sweswo ku na maphorisa lava vonaku leswaku swilo swa muxaka wolowo swi hetelela swi famba hi tlhelo rihi. Khalango hi la South Africa hi le ka dlawulale ho dya ku bo munhu wa jovotela a ri xitulweni xa yena xikombiso lava malembe ndzhaku ni kombela ni xikombiso just 10 seconds malembe ndzhaku a ku ri na ti-inspector leta ti-inspector yini switolo namuntlha ku inspecte mali munhu yo tshama pfulele fene yo jikajika yo mupepisi office a ku na inspector leyi inspectaka khalanga. That is why vanhu va suku yima va ti vona hi ku maphorisa ma jovotela maphorisa va dya nawo men tshama la Mbombela la ni la Bushbuckridge sweswi loko ya la Anderson Street la hasa leyi endlekaka leyi hinkwayo ya ma-drugs yini inshaku ndleleni swi xavisiwa kwala xitaratini xa police station lana sport laha Mpumalanga Anderson Street na yi tiva hi lahleke hi ta heta jika kona na Ncindano i yi tiva kahle Ncindano Anderson Street kwala Mkhuhlu kwala ku ni ma-drugs kwala plaza kwala ndzeni ka plaza police station a yi endli ni 50 meters away so u tshembe phoyisa sweswi u nga tshembi phoyisa ti tshembe kalanga loko loko tshembe phoyisa u ta vurile nkingheni madam. kambe phela loko mina no sungula ku titshemba ni nga ha tshembi phorisa a ho va ku yeni hakatsongokatsongo hi hetelela hi va tiko reriya ra banana futhi a ka ha ri banana i Orange Republic ka ha ri banana republic Orange Republic hi ku maphorisa lawa ngo u tshemba ro jikaka loko ndo fika ndi ku pet khalangu xavise ma-drugs va jika va ku fona va ke pet i mani lowa ngo xavise ma-drugs ene wena se u ta ka mehe ku ta endleka yini i nyiti a ha sirhelelekanga loko xi vone xilo umiyela ku va ta xi vone vinyi va xona hi ku ku nyiki tip ku laha ku na ku endleka lexi ni lexi munhu a jika a ku xavisa ki mani loyi a nga tise information ma ri vone tiko ra phoyisa ri tshembaka me ni tshemba mukhwanani se na un'wanyani bara byi humele handle a nga tumbetanga nchumu u humele handle ena a nga chavanga nyimpi mukhwanani pelo ni mi tshembaka loko a ko va na ma 150 kumbe na va peluka loko va tlhelela hi ta mi vhotela tlhelela va vuya va tirhe ntirho wa Xikwembu. Nimitwi papa la khetsa swinene inkomo khetseri swinene loko va ha vulavula hi timhaka ta ku tshembeka na un'wana muyingiseri a ni ri na yena ni nga hlangana yena kun'wana kwala dorobeni i ni byele mhaka yin'wana ya ku n'wina mi tirhisaka social media mi encenyeta ku rito ra mehe ni fanele ni mi hakerisa hi ku mi ndla mali hi mina ni ta vutisa vativi va nawu na hinkwaswo sweswo ku ya mahlweni kumbe miriri vayingiseri ni nga tingheni a yi amukele nin'wana muyingiseri loyi nhlekani hello hi mi amukerile aye ni pfukile botata hi pfukele hi nga vona hi pfukile botpet ni anti ni nga kalakalisa ku yini ku ri swi twakala ka mfumo wa hina wu ta hi pfuna hi maqondana na bridge kumbe biloho ra ku nghena a Giyani ka vula last mi nyika homework hi kulukumba loko vule biloho le ro tshika ri limarile a hi nga ngheni Giyani a hi nga hundzi ku ya ka Malamulele loko ni ya endla research ni ri wexe ni vuya ni swi langutisana ku loko mfumo wa hina a wu nitwa mfumo wa a endla bridge kusuka la ka Menchisi hi khuphuka la tlhelo ka le ka Nkuru or Mapuve hi joyina kona layani leswaku swi ta kota ku hi pfuna hi mukama ya makhismus na mukama ya Friday ku nga na phesa swinene na ku ya hala na hala hi timovha na vanhu a hi ta kota ku hunguteka na tsimbana ka timovha laha a Giyani ni voni nga ku a swi ta hi pfuna loko hina ku zama ku ni yingisa u teka xileriso lexi vuya langutisa i n'wana mani dayina tlhela ka pavement inkomu la ka Gongongo bye botpet inkomo a khetsa swinene 0860002543 nakona ku Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi koti ku angula o ku yini a na hala ku vutisa swin'wana se vandle leswi swo twa ni nga ri wo rungula kambe mswiritano 0860002543 nhlekani Nhlekani khala njani?
epfukile mjani makwavo hayi pfukeni swinene Khalanga. akhenza Ya no Khalanga na a ni na ku nyika mavonelo hi mhaka leyi ya phalaphala ngopfungopfu eka switandzhaku leswi nga va kona eka president Ramaphosa na vandla ra ANC. Kambe moni kombisa Khalanga ku ni tsakisiwa hi introduction ya n'wina hi ku clarity leya ku xiboho lexiya xa constitutional court xi vula yini yi na nkoka swinene because van'wana lava vo ngo president Ramaphosa a va resign va nga va twa onge constitutional court yi vone president Ramaphosa nandzu kumbe constitutional court yi nga va yi kombise ku president Ramaphosa va violate oath of office kambe sweswo a hi swona hi ku court ya vumbiwa lexi a yi fanele yi endla xona a ku ri ku langutisa ku xana parlamente yi nga va yi landzelerisini ti-processes leti ku fanele ku va toho leti ti tirhisiwaka na ku fika amakumu kambe loko mo langutisa Khalanga ni twa onge mavandla ya tipolitiki lama nge president Ramaphosa a va chiki xitulwini loko ku ri ku mavandla lama Khalanga va tshemba leswaku president Ramaphosa va tshove constitution kumbe nawu ni twa onge a va fane va yimela process leya impeachment ku yi fika makumu so that the consequences leti nga kona loko president yi chichiwa xitulwini hi ku ya hi section 89 ya constitution ti ta landzelerisiwa because mi ta tsundzuka ku na ku hambana ka impeachment na motion of no confidence loko president a susiwa hi ku ya hi section 89 hambi ku ri ti-benefits leti ya munhu a ti kumaku andhaka loko a sevhini ti-term ta yena a nga ha ti kumi kambe ni twa onge mavandla ya tipolitiki lava sindzisaka ku president a va chike va nga va twisisa ku impeachment process is a political process and ka political process you also need numbers tinambara leti va nga riki na tona ma swi vona so ni twe nga ku maybe nga ku ri swona swi va susumetaka ku va fika ka xiyimo lexaku va ku president a va chiki xitulweni but mina from where I'm standing ni twa onge there is no solid basis at least hi ku ya hi laha hi nga kona sweswiwani ya ku va president Ramaphosa va fanele va chichiwa xitulweni hi ku hambi ku ri yoho report leya ya section 89 a yi zangi ku president Ramaphosa va na nandzu yo kombisa ntsena ku a va investigate ku ya mahlweni ntiyiso kambe xivutiso ku ta va ku nga va ku ri yini lexi endlaku ku va hatlisela ku lava ta fikelela le makumu ku nga si fambiwa rendo leri nga languteriwa ku va ri fambiwa hi mavandla lama mi vulavulaka hi wona i mhaka ya tipolitiki Khalanga i mhaka ya tipolitiki na ku va va twisisa ku tinambara a va na tona hi ku loko mo langutisa mavandla lama ma nga laha ndzeni ka GNU Khalanga vo fana vo Patriotic Alliance nkulukumba JT McKenzie ma va vona ku munhu loyi va sirhelelaka president Ramaphosa ku hindza na swirho swa ANC so it's very clear ku a hi mavandla lama hi nga ma langutelaka ku loko ku ndliwa this impeachment va ta fika va ku no president Ramaphosa a va chiki xitulweni kambe xin'wana xa kona Khalanga lexi nga na nkoka i ku the political context leyi hi nga ka yona sweswi yi cincile swinene ANC literally house leswi a yi tivekisa xiswona khale va ku is the strategic center of power a ka ha ri swona so loko president Ramaphosa va fanele va chichiwa xitulwini ku na risk yikulukumba ngopfu on the side ya ANC ya ku va fanele va tlhelela back to the drawing board to the negotiation table na mavandla ma tipolitiki laman'wanyani ma nga va pfuna ku va va hoxa president Ramaphosa laha ende loko mo langutisa ANC yi kumeke yi outsmarta ti-coalition partners ta vona ngopfungopfu DA hi ku loko mo langutisa in terms of distribution ya position leti nga koho laha ka cabinet ANC yi teke share yikulukumba than tivhote leti nga ti kuma hi 2024 so ku na risk yikulukumba swinene on the side ya ANC Khalanga van'wani va ta ku a hi risk i mhaka ya kahle leyi nga ta kota ku va pfuna ku kota ku ndliwa coalition liya ma yi tsundzuka coalition liya ya ANC EFF na MKP Khalanga yaleyo ya Doomsday Coalition a ni voni ku yi nga va a possibility because loko mo langutisa na vo va DA ni xoko va nga va ri ku swi langutiseni swo fana sweswo ku loko vo ka va nga seketeli president Ramaphosa ku ya mahlweni
ti-blue lights leti va nga na tona na voho sweswiwa ti ta va ti ri under threat. So mhaka ya ti-political interest khalanga yi na nkoka ku hi accountability, mhaka ya logic na substance ka tipolitiki. So I don't think risk yaleyo ya ku va mavandla lama nga ka GNU va nga supporta ku president Ramaphosa va chichula exitulweni, because ti-consequences ta koho ti ya va tikulukumba swinene. Nemetwel Mingzer kambe hayi xiyimo xo tika swinene lexi nga koho na mavandla lama ma nga vulavuli se matwala ku na van'wani nga va twa se va kha va vulavula eka thelevhixini va kha va kombisa matitwelo ya vona mena hawu kasi vandla leri ra ha ri koho se nkarhi wa vona wa ku va pfuka matandeni khenseli swinene nkarhi wa n'wene mingisero wa mina Inkomu Khalanga. a khensa a hi kuti wena u angula ku yini kambe a hi sungula ni ya twa ku mutivi hi timhaka ta vudyelwani bona va angula va ku yini loko hi kha hi langutaka timhaka leti ti khumbaka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga dokodela Kingsley Makhuvele lava hi nga ta va kha hi bula na vona kambe hi nga si bula na vona a hi sunguleni hi twa ku mahungu ya misava ya awara yan'we ya ta va yimise kwini laha hi le ka Munghana Lonene FM nhlekani mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi. Inkomu Khalanga mingisere nhlekani tinhlokomhaka ta mahungu ya awara ya n'we vakulukumba vambirhi va le ka xiyenge xa Hawks va nyikiwile bail ku gweviwa ka wanuna loyi a nga voniwa milandzu yo dlaya ngamo swi yimisiwile ku ya fikela vhiki leri taka. Swipano swa vaxilamulelamhangu a swi koti ku nghena etindhawini to tala ta le Guardian Road. Mahungu hi xitalo hi awara ya n'we. Ziyakhala Mo Sun City yi kwala nyongeni. Festival leyo pfumala ntanga yi ta va kona hi ti 27 Khotavuxika 2026 eSun City Super Bowl. Tikete ti ta pfuriwa awara ya mbirhi nhlekani. Unyanyuri ku ta va ku ri matutu vana va ntavasi u ta cina riza loko peta hi vunanga byo tsokombela bya xiyimbeleri leswi DJ Mfundisi Shandesh Mafikizolo Kulichana Anchor Young Stunner DJ Khotso Sanere Mr. Bisholo na Kuzani tikumela tikiti ra wena sweswi Ticket Pro matikiti ya sukela eka ntsengo wa 350 rand ra VIP 1750 Ziyakhala Mo Sun City. Ukayelele eka Afrika wa vulavula. Mara n'wanuna luya leswi ni n'wi langutise swoho swi n'wi tsandzile ku ri mali liya yi teka ene a va nga swi tivi swa ku ri na khuluma xichangani me va me i munhu wa mulungu se ni va twa va khuluma ku n'wansati loyi the way a nga yi langutisa swoho swi nge koteki leswi swi makaka hi kombela ku ri u n'wi nyika passport ya yena a famba va hetisela va nyika passport liya hi ku tidili ta vona se ni a ni ti langutisile ni swi vona hi matihlo ya mehe hi ntiyiso swa humelela swilo sweswo se ku vula ku sesi wa mina mi ta ni byela ku n'wina miri ba n'wina yini mulungu n'wina muyini me ni mulungu mi ta ni byela ku n'wina miri ba n'wina yini mulungu n'wina muyini me ni mulungu ni hafu mulungu hafu munhu wa ntima ya iyo Xitsonga mi xi tivela ku ni swi dyondze ntirhweni loko ni tirha na vanhu va ni dyondzisa a ni swi koti kahle mara na dza Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi na vinyi va yona. nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM Komba Ndlela a hi ku tumingisero mina ku timhaka tingani kwala u nga koho kambe sweswiwani ntirhini ta lava hi dzika hi nga se dzika a hi sunguleni amukela dokodela Kingsley Makhuvele. Dokodela Kingsley Makhuvele ku bula na vona la hi languta eka vutivi lebyi va nga na byona loko swi ta ka timhaka ta vudyelwani bya matiko hi ndlela yaleyo. Hi sungula ku le ka timhaka ta America, Iran na kumbe America, Israel na Iran evi hi vuya hala kaya hi ta hetisela ka timhaka leti ti ta pharaphara ku va angula va ku yini mhaka yeleyo. Se hi ta va kha hi bula na vona nhlekani lowu imani hi va amukela hi kota ku va hi bula na vona ku ya emahlweni. Dokodela nhlekani hi mi amukerile ka Munghana Lonene FM. Nhlekani Khalanga hi khense ngopfu mani ku vulavula na n'wina. Na hina khensa swinene dokodela loko mi hi nyika nkarhi wa ku va hi bula na n'wina. Loko hi bula ro hetisela hi timhaka ta Iran, Israel na America swi tikombe ungeti ku tlhontlhiwe mimpfi liya ya ala ku timeka. A hi langutele ku kumbexani president Trump va ta amukela swibumabumelo kusuka ka Iran kambe swi tikomba ungeti a va amukeli xiphiqo i yini la
khalanga mhaka yikulukumba ka leyi nga na yona ka president wa le America hikuva va lava ku ri loko va tshika nyimpi leyiwani va nyiketiwa leswaku ri bona va hlurile ka nyimpi leyi. Aka nyimpi ku hava munhu la hlulaku ku lova vanhu kalanga hi luza vanhu a hi wini nyimpi. Hi yona mhaka yikulukumba leyi nga kona ka nkulukumba Trump ku ri va ta yi tshikisa ku yini nyimpi leyiwani yi kota na ku ri na vana lava vona le America va kota ku swi vona ku ri impela president Trump va hlurile. Hi yona mhaka leyi nga khomana na yona. Khalanga mi ta swi vona na leswi na khola ku ri ma swi tiva na leswaku ri aka masiku mambirhi manharhu laha nga hundza ku ve na ku jikijela matlhari hala ka tiko ra le UAE hi mhaka ku ri Strait xa Hormuz xi pfariwile loko hi vulavula sweswi. Mhaka yikulukumba leyi nga kona leyi chava ku hi nga yi languta sweswi khalanga hikuva va ri hikuva ti-cable ta internet ti famba kona ka Strait xa Hormuz. Iran yi tshembisela swo yi ta tsema ti-cable letiwani. Swi vula ku loko yo tsema ti-cable letiwani hinkwerhu na hina laha Afrika-Dzonga hi ta va na problem yikulukumba ya internet. Se ku laveka ku endleka yini hi ku a swi ku ri na ku tshemba kukulu ka ku nyimpi leyi yi le kusuhi na ku fika emakumu. Handle ka ku va president Trump va lava ku nyikiwa mendlalo ya ku ni humelelile ka nyimpi leyi ku nga va ku ri na swin'wana swa hi tikisela ka xiyimo lexi leswi endlaka leswaku ku hetelela ku nga vi na xintshunxo ka nyimpi leyi dokotela. Xilo lexi tika ngopfu xin'wanyana khalanga i ku ri Iran yi ri aka nyimpi leyi nga sungula aka n'hweti leyi ya February damage leyi nga va kona le ka Iran it's $278 billion. Va lava ku hakeriwa mali leyi ya America. Va lava ku ri ku liftiwa ti-sanction. Ku estimatiwa ku ri Iran ina about 20 billion ya ti-dollar leyi nga khomiwa hi tiko ra le America ku ri a yi tshikiwe mali leyiwani yi tlhela Iran ku ri na ti-sanction to susiwa. Mara Iran yi humelela mahlweni khalanga ku ri va na right ta vona ku endla leswa ti-nuclear energy. Hi yona mhaka leyi nga na problem. A ni voni ku ri Congress ya le America yi ta pfumela ku hakela reparation ya $272 billion or $75 billion i mali yo tala ngopfu va nge yi pfumeli leyo. Hi swona swilo leswi nga khomana hi swona leswi. Se loko xiyimo xi te tani dokotela ni le ku languteni ka ku xiave lexi nyimpi leyi yi nga na xona ka vutomi bya hina bya siku rin'wana na rin'wana hi nga se fika le ka internet byi nga va byi kule ku fika kwihi ku ni twe a India va kha va kayivela na swiphinani swinene swa ku chela namuneti yin'wana yi rhandziwaka ngopfu leyi. Kalanga leyi nga kona sweswi mhaka yikulukumba i ku ri hinkwerhu ka hina mafurha ma vona ku ri a ya karhi a hehla a ya karhi a khupuka ya mahlweni. Ku ta va na swakudya swi ta durha, inflation yi ta khupuka hinkwerhu ka hina loko hi langutisa aka n'hweti leyiwani ya April ya May na n'hweti leyi ya July leyi taka inflation yi ta khupuka ngopfu na hambi ko va na ku ri ku ta va na ku rhula sweswi ku ya mahlweni inflation yi ta va yi ri henhla. Masu swin'wanyana leswi hi nga ta swi vona ku ya mahlweni khalanga swi ta durha ngopfu hikuva sweswi a Europe va ri ku na 13,000 ya ti-plane leti canceriwaka ku ri ti nga fly hi mhaka ku ri mafurha ya leya tirhisiwaka hi swihahampfhuka hi wona va tirhisa diesel ku ta va ku ri hava diesel. America se ku na swihahampfhuka swin'wanyana leswi nga huma ka business swa ha ri hava business sweswi. Lufthansa hi yona yi nga airline ya le Germany kulukumba ngopfu. Va vula ku ri va ta khatha about 20,000 ya ti-flight ta vona. So global tourism na hina la yi ta hi affect hi nga long haul hi nga kule ngopfu na Europe hi yimele ngopfu ku ri hi tshemba ngopfu ka ri vanhu lava humaka Europe hi vona va tirhisaku va spendaku ngopfu la swi ta hi affecta ngopfu. Mi ta vona mintirho leyi nga kona ka tourism yi ta affecteka ngopfu. So hi ta fanele hi langutisa hina la a kaya ku ri hi ta tirhisa njhani domestic tourism ya hina ku ri vanhu van'wanyana lava tirhaka ka ti-restaurant aka ti-lodge na le kwini va nga vi na ti-problem to tala ngopfu ya mahlweni. Ni tshemba president Trump a va swi hleketanga ku swi ta fika laha endzhaku loko va voneke va ri nghwazi loko va teke Nicolas Maduro wa le Venezuela
kalanga va vuye va hleketa ku ri swa ku ya a Iran, that's why President Trump a va vula leswaku ri nyimpi leyi yi ta teka masiku manharhu, mune wa masiku ku ri yi hela. Va underestimate Iran ngopfu. Iran na yona yi chwise vanhu vo tala ngopfu, na mina yi chwise ngopfu khalanga ku vona ku va na matlhari laha a kotaka ku ba kule. So aka masiku mambirhi manharhu laha nga hundza ni vone Iran yi vula leswaku ri loko America yo phinda ya teka Iran va ta jikijela matlhari ya vona a New York na le Washington DC. Swi vula leswaku ri va na ti-intercontinental ballistic missile. A hi se ti vona ti tirhisiwa, mara leswi va swi vulaka sweswi ma vona ku ri swi chuhisa ngopfu. And Iran yi karhi yi vula leswaku ri yi ta chuhisa misava ngopfu hi mhaka ya matlhari leyi va nga na wona. So a hi tivi ku ri nyimpi leyi ta hela kwihi. Swilo leswi nga kona sweswi kwa matiko hinkwawo va zama ku convince nkulukumba Trump ku ri a yimi hi mhaka ya nyimpi leyi. A tshiki swikepe swa yena leswi a nga swi veka le a Strait xa Hormuz ku ri swi kota ku pfala swikepe swin'wana swi nga humi, leswi nga pfumelana ku ri swi hakela ti-tax ta Iran ku hundza kona. So a hi swi tivi nkulukumba Trump u ta va a ri a China aka masiku manharhu laha taka aka official visit. Leswi hi nga swi vona ku ri China yi na nkoka ngopfu ku kota ku convince Iran na yona, kumbexani va ta convince na yena President Trump ku ri a tshiki hi mhaka ya yena ya matlhari. Hi ta vona ku ri ku ta humelela yini aka masiku manharhu laha taka. loko ni nga ni langutani kutani dokodela ni le ku ti vutiseni ku hi nga va ha ri kule na timhaka leti a ti chaviwa ngopfu la misaveni ta nyimpi ya vunharhu leyi nga va ku nyimpi ya misava ya vunharhu, kumbe hi le kusuhi swinene na ku nghena kona? Nyimpi ya misava ya vunharhu khalanga yi nga teka xitsanani ngopfu ku ri tiko ra America ri nga decide ku ri teka matlhari na jikijela aka swikepe swa le China or swa le Russia leswi swi fambaka laya aka Strait xa Hormuz. Loko endleka leswi va ta jikijela matlhari ya vona. Nkulukumba Trump aka mavhiki mambirhi laha nga hundza a vulavula leswaku ri u lava swikhiya swa ti-nuclear aka General Kane laha nga khoma masoja ya le America. Leswi swi tivaka ku ri General Kane u vuya a ala ku n'wi nyiketa swikhiya leswiwani hikuva loko u sungula le swi vula ku ri hinkwerhu hi ta hela la misaveni. I leswi va swi vitanaka mutually assured destruction loko va na nyimpi ya ti-nuclear. Hi yona mhaka leyi yi chavaka ngopfu leyi. Kambe ku na mhaka yin'wana ni nga koti ku hundza kahle dokodela ya ku hina hi xiphemu xa BRICS, China, India, Russia, swikepe swa vona swa famba laya aka the Strait of Hormuz. Hikokwalaho ka yini hi tama ha hlupheka hi timhaka ta oyili loko ku ve swikepe swa lava vanharhu hi nga na vudyelwana na vona swi hundza kahle laya aka the Strait of Hormuz dokodela? Khalanga Iran yi vuye yi vula leswaku ri yi ta tshika mpela ku ri swikepe leswiwani swa matiko lawa bilongaku ka BRICS a kota ku hundza kona. Mara ma swi tiva ku ri about 200 kilometers from Hormuz ma-America na vona 400 kilometers ma-America na vona va fake swikepe swa vona swa masoja ku ri swi kota ku pfalela matiko wan'wanyana a nga koti ku hundza. Matiko laha hundzaku kwalaho i matiko yo fana na vo China, vo Russia va hundza hi nkani. Matiko matsanana no fana na hina vo mbuyangwani hina hi nga ta xaniseka ngopfu. Hi xanisa ka njhani dokodela? A ni va hi ta kombela lifiti hi vekela mijeko wa Russia hi hindza, hi vekela mijeko wa China hi hindza, sweswo. Van'wanyana na van'wanyana va langutise xikhwama xa vona, va langutise matiko wa vona sweswi. Khalanga that's why aka international relation ku vula leswaku ri ku hava vanghana kwalano ku na ti-interest. Van'wana na van'wana va langutise ti-interest ta vona sweswi nga na ti-problem. Hi ta ku loko se ti-problem ti endlile ta vona vanghana va ta tala na vona va ta pfuna ku ri Afrika-Dzonga hi ta mi pfuna, mara sweswi un'wana na un'wana langute swilo. Ku fana na nkarhi wa COVID khalanga vanhu va langutise ku ri va kuma ti-vaccination for matiko an'wanyana. Van'wanyana va phinde va tikhoma ti ze ti bola kwalano va nga ti tirhisi. Va langutise ti-interest ta vona i lexi endleka laha ka sweswi. Se loko hi ka hi languta eka ku languta ti-interest dokodela ta hina ti-interest ti le kwihi loko mi kha mi languta xiyimo lexi hi nga langutana na xona sweswiwani ku na nyimpi ya le Iran
sweswiwani ku na hoyi leyi nga koho la kaya ni la ta mi vuyisa la kaya ka ku ku twala ongeti hi na rivengo hi zonda vanhu vo huma matikweni ya le handle ku ve ku na xivulwa hava qualifying statement xitsongo laya dokodela xi nge ri illegal immigrants kambe hi twala ongeti hi zonda vanhu va le handle tanihi tiko ra Afrika-Dzonga swi hi veka ka xifaniso xa njhani ka tipolitiki ta misava mavona swilo swi endlekala la kaya sweswi khalanga swi endlekala aka nkarhi wa ku ri halaya ka matiko mambe matiko makulukumba fana vo Russia vo Europe va hava mhaka na hina hi isolated ka vona manje hi phinda hi isolate hi vanghani va hina na matiko ala Africa hi mhaka ya madzolonga la nga kona la hi ya vonaka la akaya ngopfungopfu aka vanhu lava humaka ka matiko mambe and hayi vanhu vo huma ka matiko mambe vanhu vo huma la Afrika hikuva ku na van'wani valungu lava humaka ka matiko mambe ku fana na matiko fana na va Ukraine loko mi langutisa sweswi ku na vanhu vo tala lava humaka ka Ukraine va nga kona la mara miti munhu a vulavulaka hi vona hi yona mhaka leyi vangelaka ku ri hi va na ti-problem tikulukumba ngopfu so leswiwani swi endlekalaka swa madzolonga sweswi aka vanhu lava humaka ka matiko mambe khalanga swi endlekala hi nkarhi wa ku ri loko ti-party ta hina ti lunghisela mhaka ta ku ya aka ti-election hi November ha ti vutisa ku ri ku endlekala yini na varhangeri va hina va tipolitiki va vulavula ngopfu hi yona mhaka leyiwani van'wanyani and this ti-election ti ta ku khalanga i ti-local government election and van'wani lava vulavulaka swilo leswiwani va hava competence ya local government election hi mhaka ku ri problemi leti nga na tona la kaya hi zama ku veka ka matiko ka vanhu lava humaka ka matiko mambe hi rivala ku ri hi vona varhangeli va hina lava nga hi failisa lava failaka ku ri ti-infrastructure ku va na mamati a Giyani na yini a hi vanhu va matiko mambe ku ri a Giyani ku hava mati sweswi tipipe ta mati khale tshamini laha mali dyiwile yi dyiwe hina hi vona varhangeli va hina problem yi na hina so hi zama ku deflecta swilo leswiwana ka vanhu lava humaka ka matiko mambe ngopfungopfu vanhu lava humaka la Afrika loko mi nga vulavula hi varhangeri mi le ku tweni huwa ya njhani a ni lakuta ku mi twa mahungu ya njhani hi ku un'wana na un'wana loko vulavuleni kambe va twa longeti vanhu va ko swin'wana leswi va swi vulaka va swi tivi no ku endleka yini mi le ku tweni mpfumawulo kumbe huwa ya njhani loko swi ta ka timhaka ta varhangeri va mavandla loko swi kha swi landzelela leswi swi hehliwaka ku va swi humelele murhangeri wa tiko hi timhaka leti ta pharaphara dokodela swilo leswiwani swi humelela hi nkarhi wo biha ngopfu for Afrika-Dzonga khalanga ku ri murhangeri wa hina a nga president wa hina i munhu loyi a defendaku hinkwerhu ka hina la Afrika-Dzonga swilo leswi nga humelela sweswi aka court kulukumba ya tiko swi tika ngopfu khalanga swi chuhisa ngopfu ku ri ku endlakala yini ka hina swi hahlekiwa ka matiko mambe sweswi na vona vanhu lava hi zamaka ku va hlongola laha va humaka la Afrika va hi byela ku ri ma hi hlongola na n'wina hi lava varhangeri va n'wina va endla yini va tipolitiki va ta swi tirhisa ngopfu leswiwani hi mhaka ku ri ku ta ti-election sweswi maxi lexi nga kona i ku ri nkulukumba Ramaphosa a nga swi kumiwa nandzu aka swona swilo leswiwani so fana na munhu hinkwawo laha tanihileswi a nga swi vula ku ri hinkwerhu fanele hi nyiketiwa chance ya hina ku hlamula na yena fanele a hlamula aka swa le impeachment committee leyi nga ta vekiwa mara xi lexi nga kona khalanga hi hlekiwa ngopfu hi vanhu va le matikweni man'wanyana i nkarhi loyi a ni tivi ti-ambassador ta hina lava nga matiko mambe va yime njhani na ku yima ka vona I think vo tshama va langute hansi a va koti ku yimisa tinhloko ta vona va famba kahle va ri tshwi va languta emahlweni a hi hetiseleni Afrika-Dzonga ri hlangane na xiyimo loko ri fane ri khupuka ri suka ka xihlawuhlawu ri tala hi nga koho ivi ri hlangana na xiyimo hi nkarhi wa loko ku fanele ku vulavuriwa ngopfu hi timhaka to fana na vankandla ri hlangana na xiyimo hi nkarhi wa COVID-19 ri hlangana na xiyimo hi timhaka teti ta nyimpi ya le Iran ti hlangana na xiyimo sweswi hi xiviko xa lexi fambelanaka na timhaka ta phalaphala mi vona ongeti loko hi languta Afrika-Dzonga sweswi ri le ka xiyimo xa kahle xa ku ri nga tlhela ri vuya kahle ku fana na leswi ri nga kota ku vuya kahle endzhaku ka mintlhontlho leyin'wana ni nga yi hlaya
swi ta teka ngopfu khalanga hi mhaka ku ri loko mi vona ku xaniseka ka vanhu la kaya na mhaka swa mabindzu na ikhonomi ya hina laha yi tika ngopfu sweswi mafurha durha ngopfu ku hava ku famba loko mafurha hava na varimi na yini swi ta karhata ngopfu swakudya swi ta durha ngopfu ende hi vulavula sweswi ku na vanhu lava a va tlelaka va ri hava swakudya van'wanyana va tshamele makhwiri ya makulukumba va dya mali yo tala ngopfu mi ti vutisa ku ri lava va xanisaka bombi yan'wani ku ta endleka layini hi vona a ni voni ku ri hi ta huma aka swilo leswiwani very soon khalanga swi ta tika ngopfu swi ta lava vurhangeli lebyi nga very strategic ku langutisa mahlweni ku zama ku vona ku ri ti-interest ta Afrika-Dzonga ti seveka kahle la not la na le matikweni mambe ku ri ya kota ku attracta ti-investment tourism hi yona leyi a yi kuma ku ri yi create mitirho yo tala ngopfu aka vanhu lava nga zanga va kuma ti-chance ta ku ya xikolweni va kota ku tirha ka tourism sector swi ta va na problem ngopfu ku ya mahlweni khalanga Dokodela ni mi twini khensile swinene xiyimo xa hina xa tika n'wana miyingiseri i ri a ni ku yi gqina kwala dokodela kambe n'wana miyingiseri i ri ni mi vutisa ku loko mi langute brand SA ha ri ka xiyimo xa kahle brand SA ku hava nchumu manje hikuva ku hava munhu un'wana va hi hleka swilo swa matikweni mambe leswi endleka laha corruption leyi nga kona ku na maphorisa makulukumba laha nga khomiwa aka weekend ti-general i swilo leswi hi hlekisaka ku na ti-commission Afrika-Dzonga yi languteka yi ri a crime scene ku fana na nkarhi lowu wa khalanga mina na n'wina hi vuye vulavula hi swona hi nkarhi lowu wa G20 la a ku ri na ti-commission leti karhi ti endlakala ku humelela parliament mandlanga ku vulavuriwa leswi so Afrika-Dzonga loko mi yi langutile it's a crime scene ku na i court case ya swilo swo tala leswi endlakalaka sweswi hi swona leswi swi nyumisaka ngopfu ka matiko mambe na mi twile dokodela khensile swinene nkarhi wa n'wina ku dya ku engeta inkomo khalanga akhensa i dokodela Kingsley Makhubele lava hi bula na vona mikisero Mkaralona FM va hi nyika xifaniso xa laha swilo swi nga hi swona a hi yinini hi twa ni lava ku twa wehe kusukisela sweswi ku fika kwele ka awara ya mbirhi nhlekani lowu se nkarhi wa mina na wena lowu nomboro yaleyo ya ntirovela 0860002543 a hi koti mingisero wa mina ku wehe u ri yini loko xiyimo xi titani ngopfungopfu loko kha hi languta ka timhaka leti hi bulaka ha toho eka nhlekani lowu va twile dokodela va kha va tisa xifaniso n'wina mi ri yini na ri teka riqingho rero endzhaku ka leswi swi tikomba 3 to 6 mutumbuluko ku fika ra vuntlhanu ni ndzhenga loko wo tiva ku munhu wo karhi i xigevenga kumbe i munhu loyi a khumbekaka eka vugevenga byo karhi laha Afrika-Dzonga ivi a ku nyika mali kumbe nyiko u nga tlherisa xiyimo xa mali la misaveni xi le ku tikeni swa ku hi kumisa ku yini a swi lavi mina zonke vhele nga swi tivi ku vugevenga bya koho le bya njhani ya n'wana i mali loko yi vona hi pupapupa ka rihuku loko yi tlhele mati ku hisa so a ni ri yo mali leyiwa lesweka kunene ni langutisa leni ya ku kona ntsena khoma ndlela na DJ Matt a fambisana na Matilda Child Bay eka Mganalonene FM makomba ndlela ungayelelesi eka Afrika wa vulavula ku laviwa vanhu lava ku nga vona va nga ta kota ku hi fambisela tiko kahle hayi vanhu va ku yiva wa vona munhu i nghena laha hi khalanga a va meyara 6 months down the line loko i languta wealth leyi a nga ka yona i ti vutisa ku wealth leyi accumulate hi nkama munhu ene hina tanihi vaaki va tiko a hi voni ku ri na problem hi tlhela va bela mavoko hi va vitana vankulu wa munhu loko a electa fana na Pat Malavela mbuyanga wa ntoro the following day se i vitaniwa muchaviseki i chief chief minjhani la hi khalanga hi nghena hi vulavula ku swa hi karhata Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula 0860002543 nongona ku Afrika wa vulavula laha hi le ka Mganalonene FM makomba ndlela a hi koti ku langa koho khometi timhaka ku ya hi laha a hi kha hi bula kona lava hi dzika va ka hina hi dzika nga papa mali ni a hi dzikeni kambe ha tsa hi nghena makeni leswaku hi ta kota ku siya lavan'wana nkarhi hi ku na vanhu vo tala lava nga xaxametiwa la ku va nga yima ku lunga ku la ku ta vulavula ku la ta angula hi ndlela yaleyo a hi sunguleni hi loyi mingiseri nhleka inhlekana wa xumi a Giyani
aye papa hey loko ni twa dokodela va lahla thawula mhaka leyiwani ku za hi fika laha hi nga ko kumbe ku fikisiwa laha hi nga kona Sibara i timhaka ta ku loko munhu a rhumiwile ku ya sweka murhi wo tshungula vanhu hina fika tata a rivala ku u ta bava ku tlula mpimo na ye anwa xiviko lexi nga vulavuriwa hi manana Madisa Maya a nga avanyisiwa huwonkulu ya ka impeachment leyi va nga vulavula hi yona vo to tshika hi mapfalo ya vona mupresidente loko va la ku tshika ntirho kambe a xi kombanga munhu wo karhi ku i na nandzu wo karhi xi lo vula ntsena ku xiyenge lexa xa vumbiwa xa section 89 xa 2022 hi December ku nga report leyi yi nga tisiwa hi jaji la nga ku wiseni Sandile Ngcobo a xi tirhiwangi kahle ku tirhisiwa yini ti-vote hi vanhu lava nga tala mi ta swi tiva Sibara laha ka ANC tinambara ta vona ta va pfumela titele ku lo va manana Nkosazana Dlamini Zuma ntsene va nga yima laha tlhelo va ri voxe se leswi swi vula yini ka ye loko van'wani va ku kulukumba Cyril Ramaphosa tanihi mupresidente a tshika ntirho mi ta swi vona ku lava vulaka leswi i vanhu va ka vo fana na kulukumba Jacob Zuma lava va nga te loko va susiwa xitulwini hi February 13 va nga vula leswaku a va la ku yisa nkulukumba Cyril Ramaphosa sono a hlawuriwa hi yini hi vaakatiko hi nga niki presidente hi party yo karhi hi ku vona sweswi mupresidente loyi hi nga na yena a va ye Zimbabwe loko ni la ku ta hetisisa va ya purasini ra Mnangagwa kwale a va ri kona ve ra ku ri na xigevenga lexi hi xi lavaka hala hi tiko ra hina ene mupresidente hi vona citizen number 1 wa republic ra hina loko va byela hi swilo sweleswo vera a va nga swi tivi mupresidente na vona a ku na lexi va xi tivaka loko va ku mahumelo wa n'wi tiva a ni n'wi tivi leswaku i munhu lowu nomo loko u pfuleka va ku a ni tivi that's why ku za ku ta section ya 102 ya vumbiwa ya vote of no confidence munhu i fanele loko a ri ku rhangeleni a tiya a ku a ni swi lavi swi twalanile ka manghena purasini i tiya i nga yi ku loyi i Phethalanga loyi i peluka tiya i rhangela rixaka hi ku va hlambanyile va ta thuma mina kalamata loko mi ku thuma mina leswaku ni rhumeni kasi a va rhumeriwa leswi langutani kusukela ka nkulukumba futhi Thabo Mbeki a va antswile ngopfu hikuva va kota ku hlongola toho suka hikuva kote ku susa nkulukumba Jacob Zuma hi 2005 lava a va tshama va hlongola munhu lava se hi ta va na ti-president to tirhanyana ta huma xitulwini ti tirhanyana ta huma ene u tika ti huma phela ku mapfali va pfumelela va resign swantswa va ta kuma ti-benefit kambe loko va hlongoriwa hi section 102 ya vumbiwa ra hina ra tiko ra republic ku ri vona va nga sweka murhi lowu va paparuta murhi lowu ku nga vumbiwa leri hanyaka hi rona va ri na Rose Meyer a hi tivi hi swi le ka vona GNU yi le nghozini ku loko GNU yi fambisa leswiya malima nkulukumba Jacob Zuma ve le ku dodeleni ve ra ku nwiweni tiya loko o ziwa ku nwiwa tiya va la ku susa valungu lava va DA kulukumba Mandela laha nga ta va tlele kona moya wa yena u nge vi na kurhula ku valungu lavaya va kula kwala tiko leri va kulela kwala tiko leri i va kwala tiko leri hi nga khirakhirani hikuva va kota ku tisa swin'wanyana ene le ka ti-commission teto yiva ne le vuphoriseni valungu va lava a va kona Eswar ai ke veteri kwa ni ke tsiri swinene hlayisa nkarhi vona siku lerinene ku dya ku engeta inkomo 100 sweswo mingisiro Munghana Lonene FM awura yan'we henhla ka nhloko hi lama mahungu ya misava na bongi n'wam'wana Maluleke ya bongi Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni nhlekani Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM makombandlela inhlikani khalanga mabona mhaka ya Ramaphosa ya phalaphala la vula ku South African politician va na mhaka yin'wana leyi va nga na yona ya ku matimba ya ku la ku phula one man down va na wona mara matimba ya ku va lunghisa swihoxo leswi hi rilaka hi swona South Africa sweswo a va swi koti ku hlangana
va kota ku solva leswi hi rilaka hi swona. Ni nga ku kombisa mhaka ya ti-potholes, mhaka ya ku pfumaleka ka mintirho, vantshwa lava nga le ku struggleni ka nkarhi va nga lo tshama. Sweswo a wu nge swi twi va va na matimba ya ku endla sweswo va nga kuma ku Ramaphosa ku na mhaka phalaphala, phela mhaka leyi ka vo yitseni opportunity, se va kume mbhovo wa ku kota ku nghena hi wona, se va duma hi swona, va vonakala hi swona. Van'wana va vona a va ha lavi va ndzhaku, va lava ku tshama va ri ka media, wa hi mhaka issue ya Ramaphosa ntsena. So i mhaka leyi loko u yi langutisa Ramaphosa xitulwini a fanele nga suki, and vhela ndi believe sweswo ku leswi va nga le ku swi endleni ko va ntlangu i game leyi va nga le ka yona leyi va nga teka va nga wini. Inkomu khala. Rixile Bootpet mina la ta vulavula hi huwa leyi hi nga ku yi tweni la tikweni ra hina mayelana na ku na maveriveri ya ku ri na president Ramaphosa va fanele va susiwa xitulwini mhaka ya phalaphala. Mi ku vona ka mina vanhu lava va nga beni huwa i vanhu lava va khumbekaku vona na vanghana va vona lava va khumbekaku ka madlanga kahle. Loro leyi ko va ndlela yo va va sirhelela vanghana va vona lava va va vonaku ku ri ne ve le kusuhani no va nghena jele, na vona va kha va swi tiva ku na vona swi nga endleka va gcina va nghenile. Xin'wanyana lexi ni hlamarisaka i ku nkulukumba Malema u kumeke nkulukumba lowu u kumiwe nandzu a khoto, sweswi u le ka appeal, u hanya hi appeal, thikithi ra yena ro nghena palamende i appeal yi n'wi nghenisa ku palamende. Mara u le ku beni huwa hi nkulukumba i Ramaphosa ku ri vona va fanele va suka xitulwini, ku ri ku Ramaphosa a ve se tshama vona va ya khoto, a ve se kumiwa nandzu anywhere, yena hi yena a nga kumiwa nandzu. Hi swona sweswo swi ni hlamarisaka ntsena Bootpet. English US Wordy Show. Nhlikani lowunene khalanga na muhumelerisi. Mina a ni la ku hlamusela leswiya swa ku esayiti ra le ka tipolotiki loko nkulukumba Ramaphosa swo tikuma swi humelerile a tikuma a suke xitulwini, ni vulavula ni nga tipfinyingi ku ta va ku ri ku faka vandla ra ANC, a ri nga ha vuyi vandla ra ANC. Loko ko chika Ramaphosa swi helini hi vandla ra ANC. Rixile Bootpet na Ncindani Eric Mabasa. Bootpet hi mavonelo ya mehe ka mhaka ya president na le phalaphala. Bootpet laniwa timhaka ta ku ri president mhaka le phalaphala a ni swi twisisi ku va n'wi sala ndzhaku ku xiphorisa xi teke nawu xi wu veka mavokweni ya vona. Se a ni swi tivi ku ri president va ha lava yini, vo president ka ha ri na timhaka ta commission laha a yimele tinhlamulo ka yena. Inkomu Bootpet. Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi. Hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona, kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi, ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM, makombandlela. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Ka Munghana Lonene FM makombandlela mingisiromene vuyile ka xiphemu xa vumbirhi xa nongonoko Afrika wa vulavula eka hinkwaxa la twix suka studio 1 le Masingita Mall Akian. Nhlekani lowu mbatweli lava nga tisa ti-voice note ta khensa swinene n'we mi nga rhumela ti-voice note mi endla tani na mundzuku hi ta va hi kha hi endlisa xiswoswoleswo. Handle ka sweswo a hi tweneni kun'we mi kota ku vulavula sweswi mi ri yini 0860 002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula la hi le ka Munghana Lonene FM. Nhlekani amukerile laha hi le ka Munghana Lonene FM. Nhlekani loko na ha rindzele ku hi va amukela. Okay, ku na un'wana loyi mi yingisela. Nhlekani Bootpet mi njhani? Hi pfukile hi ngo vona. Hi pfukile mina. Xitivinkulu xa nawu ni la ku tima microphone lowu ni yingisela ni twa ku mi dyondzisa mi ku yini. Hi ta ringeta hi tlambeni Bootpet mi nga chavi. Bootpet aka issue ya phalaphala hi leswi hi swi vitanaka no lum crime sinelege. Hi loro va ri there is no crime without a penal provision. Section 89 hi liya yi nga tlhontlha ntsena ku ri no swi ve lawful a ku ya sunguriwa hansi ka investigation. And main complainant ya case leyiwani ku nga mihisa loyi a wele Sierra Leone if a tsutsuma ene la South Africa i persona non grata ko va just a personal score leyi lavaka ku yi scoring. Aka nkarhi wa sweswi
President Ramaphosa va fanelanga va resigna hi mhaka ya sweswo because case liya ya ha to teka malembe ku yi nghena ni le court. Leswiya swa loko vona va lava ku tandla leswiya swa vote of no confidence tinambara va hava lava minority aka GNU. Ene loko mo hleketa kahle mi ta swi tiva kahle ku Helen Zille i vule kahle aka phalaphala ya side na President Ramaphosa. Leswiya swo DA ANC alliance ya va outnumbera lava. Ko va just an opportunity butete. Mi nga mi tlhontlha ka swin'wana na swin'wana ya amahlweni. kambe xivutiso hikokwalaho ka yini loko swi twakala ongeti president un'wana na un'wana i va rindzerile leswaku loko va vona ku leya impeachment yi ta hlwela swantswa ku hoxiwa no confidence ku lava ku fikeleriwa yini leswi va lavaka ku ta swi fikelela a swi pfuni nchumu hi vona va hava tinambara ma swi vona na loko va lava ena ku va yime na munhu wun'we loko ni nga endla va ri vambirhi a ku ri manana Lindiwe Sisulu na manana la va ka Zuma. So a va nge swi koti lavaya ku byela vanhu va ANC na va DA a hi voting out. Hi ku xo sungula a ku na case leyi nga pfuriwa against the president aka nkarhi wa sweswi. Loko a ku ri president va yingisela aka nkarhi wa sweswi a va fane va yimela process ya court leyi nga ta va subpoena ku va fane va appear court amatshan'wini yo va prematurely va resigna a xitulwini vele ka position ya kahle ka ha ri 2026 2029 yi nga fika hi case leyi nga se za yi pfuriwa because implement ko va hearsay evidence butpet hearsay evidence ni nge vuli mina okay ni twa ku butpet va yivelexi fulani case hi leswi nga ku humeleleni hi Arthur Fraser tanihi nhlori masiku a ri ka intelligence naswona a lo playisiwa yawe a nga qualify no qualify kambe loko mi ku hearsay mbula yini ku le ku tengweni sweswi hi le mudimoni ku le ku tengweni ka case yaliya swi vula ku ya hearsay evidence leyi nge a ku ri na lexiwani a ku ri na $2 million ehansi ka masofa ya va vulaka lava va nga i va yivi i case hi lava va nga vuya va yivi lava va nga tengeti butpet a tivi ku ma twisisa ka sweswo lava i va yivi lava nga va yive yini ya a ni va ve va tshova kahle leya case i housebreaking with the intention to steal and theft. Yona leyi independent aka leswi ya venge a ku ri na $2 million yi va hearsay evidence yaleyo butpet. Se loko a ko va n'wina mutsundzuxi loko a ko va mutsundzuxi wa president namuntlha a mi ta ku yini a mi ta ku wo tshami languta president continue na ntirho wa n'wina ku na nchumu ko va hoyi ya politiki hi ku politiki leyi mi hi vulaka ma yi vona mali phela ta mali ma is a convicted criminal sweswo a swi zi swi vutisiwa mara hikuva ku ri na opportunity ya tipolitiki hi leswi endlaka a vulavula ku tinxi wun'wana munhu ku va ku i mbuyangwana a tingelela because i ta titlhontlha yena hi ku i convicted criminal ma tsundzuka a lumbeta tatana Gating McKenzie nje i convicted criminal se vo fana namuntlha yena la nga riki na say at all ene tinambara va hava se advice ya mina aka president continue na ntirho wa n'wina mi yimela process leyi nga ta tirha ANC va backup that's all president va amahlweni ku waka president Ramaphosa i ku waka ANC i ku waka tiko hi ku mi ta swi vona handle ka president Mandela lava va vulo nghena hi sungurisana mi ri ku waka president i ku waka yini i ku waka ANC njani resign ka vona mo vuyela ndzhaku ta swisisi masundzuka ku ri tatana Thabo Mbeki vo lo kholiwa hi yona ANC ku ta tatana Jacob Zuma va rikholiwa loko sweswi a ku rikholiwa president Ramaphosa swi vona ANC yi na bankruptcy ya leadership butpet ku hava munhu la nga fit loko nghena tatana Mashatile ani maswitwa swikona leswi va va hehlaka hi swona a hi mhaka ya tatana Ramaphosa leyi i mhaka ya ANC that's why ku ri opportunity ya tipolitiki butpet Nemetwe
Nemeche, keseritere tlhelo rin'wana rero mingisela nga ta na rona. Where yin 0860002543. A hi kuti mingiseri wa mehe ku angula wini. Ka ri khale ne. Ka ri khale ANC ya ri na majority. A swo vula sweswo ku loko President Ramaphosa va suka la ta ku ta va president I tatana Paul Mashatile. Kambe sweswiwani hikuva ya ha ri na majority swi nga endleka loko va vo hitisa Paul Mashatile lava GNU van'wana va ko va hina a hi swi lavi swa laha se swa ha tika I mhaka leyi ya ha ta tikaka swinene 0860002543 nakona ku eAfrika wa vulavula laha hi le ka Munghana Lonene FM nhlekani ikomo buthethe na vayingiseri ayi ka mhaka leyi ya president leyi no lava tlambanyana ekatsongo I ku question leyi hi faneleke ku languta yona ku sungula yi ta kota ku hi nyika nhlamulo I ku I xini xi nga endlaku ka mhaka leyi kumbe ka mhaka ka ku hleketeleriwa loko ku nga ripotiwangi direct ku ripotiwa president ku ri va hleketeleriwa ku va va na nandzu wa mali liya a yi ri ndyangwini ni le masofeni ya vona I xini xi nga endla ku nga chajiwangi vona kumbe ku humisiwa vona direct hi lexi xi nga endla ku va nga landangi vona direct I ku loko ku fanele ku kumeka xilo amutini wa n'wina Buddha ku fanele mi ya chajiwa hi leswi hungu I possession ya xixexo se lexi nga endla ku nga chajiwi vona president direct va tiva ta va yisa va lava loko va lata landa nandzulo va kuma ku president a nga kona kaya because mi fanele mi boha hi position mi fanele n'wina mi boha ku position yaleyo kumbe ku va ku na swilo mi ri kona n'wina va tlhava mi komba va ku hi leswi va komba n'wina se lexi nga endla ku president va kumeka ku yiva bilinyana vanhu lava va nga report hi phela mhaka leyi a yi ri ya 2020 loko swi twala ku na nandzu wu reportiwa ivi ku heta 2 years hinkwayo hi 2022 hiko ku nga pfuriwa case so president a va pfuleliwangi nandzu wa ku kumekeli mali liya amutini kumbe amasofeni ya vona hiku a va nga ta swi kota ku va pfulela nandzu ku va fanele va va ba hi possession and u nge bi possession munhu a nga ri kona hi loko se ku ta va ta yela ka lava va tirhi va kona hi laha nandzu lowu mpfuno nga wa hi tumbelela ku I xini ndza ku president swi nga va landi straight swi va landa straight nandzu lowu wa buha vona straight so loko ku heli 2 years se asa Fraser ni swi tiva ku asa Fraser loyi va yingiseri na Butthet I mani asa president hi loyi a swi yana hi ku u le ka khepe yi hi nkarhi walowo wa tinyimpi ta ANC ta ku nghenile tatana Ramaphosa va ka ku fambile tatana Jacob Zuma so now loko la a no ta kombisa tena ku I xini xi ndzaku ku ni nga landangi vona ende hi yi tika ku yi nga ve straight president Ramaphosa mhaka ku a va fanele va boha hi position and u nge n'wi bi munhu position a nga ri kona ma ka liya ya ku sweswi constitutional court yi ku n'wina parliament a mi yi langutisanga kahle mhaka liya hi 2024 ivi 2024 hi loko EFF yi teka case liya yi yisa ka constitutional court hi 2026 lembe reri yi ku yi langutise ku n'wi parliament a mi tekangi ndlela ya kahle ya ku langutisa mhaka leyi loko leswi nga ndeka laya loko parliament yi kuma mhaka leyi va yili va masundzuka ku va yili va yi tirha hi timhaka ta ku vona ivi
se khoto yingu a mi fanele mi nga tirhisangi ndlela ya ku vhota a mi fanele loko mi kumi mhaka leyi mi tekile mi nyika impeachment committee ile a yi ta tshama hansi laha yona hi yoxe yi langutisa ku mhaka leyi yi tshama hansi yi langutisa mhaka leyi impeachment committee ivi laha mi twaku na maveriveri yako a va ta tlhela kumbe va swi kota ku vitana president se laha se va fanaka ku khumbanisa na mhaka leyi ku vutisa ku yi tili njhani mali liya a mutini wa wona yi nga ta ya fika yi kumeka masopfeni hi laha se a va fanele va n'wi a hlamula kona kwalaho so impeachment committee loko se yi kumile na nkarhi wun'wana president na ye a ti hlamulerile hi loko se a yi ta yi tlherisela kwihi a palamende se palamende se yi ndla process leyi loko mi twa ku na hina van'wanyana kasi why a nga tshiki yes president loko o lava ku olovisela lava lavaka ku a tshika a nga hi loko o tshika mara loko o lava ku ta tikisela ku fana na leswi van'wana handle ka ku tikisela ntsena na ku na a seva xikini xa yena swi swa yena i timhaka ta ku loko o lava ku ta tikisela i timhaka ta sweswo a ku endla ntirho wa n'wina lowu wo lavisisa mi tlhela mi nkarhi wun'wana mi nga teka na xiboho so leyi van'wana hi vona ku i phela hi ku vula ntiyiso na wa South Africa leswi wu landzelerisiwaka swona a wu teka nkarhi wo leha ngo vula yi ko case yin'wana sweswi nga heta hambi i 9 or 10 years hi kahle hinkwayo mhaka yin'we so swa swi kota ku teka tikhoto ta South Africa ka timhaka teto tani ta swi kota ku teka nkarhi wo leha ti nga tekangi swiboho no huma ka leswaku president ani wa huma hi 2020 ka hlawuliwa ku hi 2029 swi nga endleka no huma se a humile loko se nambi lowu wu ya langutisisiwa kahle Nimitri and loko nimitwa swa leswi ivi ni nga ha mitwi a ni tivi ku swi nga va swi vula ku na right loko na right ni ta swi twa la nongona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makoma ndlela 0860002543 a hi ku tumingisiro mina ku ta vona timhaka ti ri yini hi ku hina hi ri hi ku tisela vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla hi awara ya 12 ku fika awara ya 2 ni nhlekani nongona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM 0860002543 a hi kuti ku n'wangulo wena u ri yini 25 timinete ku bela wena yan'we ndlela leyi un'wana mi yingisela khani vutisa ku timhaka leti tatele ili mi tiyelele kwihi ti helele ka ku na ha ri na nhlengeletano na vona vamani lava namuntlha hi awara ya 3 hi ta va hi ri leyi a ka tiofisi ta mfumo xivongo wa ka njhakanjhaka hi awara ya 3 kota ku bula na vona hi twa kahle kahle xiphiqo xi le kwihi tanihi sweswi ni nga mukhanselara wa Afrika-Dzonga ya kaya va kha va ni vutisa ku petirolo leyo ya hala na hala xikwembu xi ta swi vona xikwembu xi ta swi vona a hi amukeleni n'wana mingiseri loyi nhlekani munjhani mukhanselara hi pfukele hi nga vona papa hi pfukile Butphet Mhlangana Bongi Ndlovu Butphet ndi kombela ku va ndzi dzika katsongo ka le ya phalaphala and then loko ni huma xiporweni mi ta ni call to order Butphet loko ndi study judgment kumbe ruling leya ya Justice Maya ndi vona swilo swimbirhi swinharhu xa ku sungula ruling leya ya Judge Maya ni vona ka yi zangi va specific ngopfu ku humelela yini se matwiselo ya mina ni vona nga ku ka swin'wana o hlamba mavoko ku ti voneleni hi yena ku mi endlisa ku yini ni fananisa exactly na leswi nga endla hi Pilato loko a tlherisela Yesu ka Heroda a n'wi tlherisela ka Heroda so ni vona na yena a yi teka a yi tlherisela back to parliament xa vumbirhi Butphet ni na concern ya policy leya step aside ku ANC yi ri yini hi yona la se yi nga fika kona sweswiwana se ni tela va na swivutiso ku policy leyi a yi ngo endleriwa ANC Magashule na van'wanyana na
xa vunharhu mina loko ni langusa leswi nga humelela Buttpet ndi vona ingaku downfall ya ANC brackets kulukumba Ramaphosa ndi vona nga ku isungule hi 29 February hi 2012 loko ku ta chachiwa nkulukumba Malema ndi vula so Buttpet ku mi ta tsundzuka ku vo Thukwe Sekgwale na Winnie Mandela na Moses Phosa va advise ANC ku hlayisana mfana loyi mi nga n'wi caci because a va swi vona ku i energetic mfana loyi o ni dantsena ku va a nghenisiwa ka xikolo xa tipolitiki because a ri na power ngopfu so a va yingiselanga vakulukumba lava va continue va n'wi caca se mina leswi vonaka ku leswi nga le ku humeleleni sweswi ka constitutional court i revenge leyi nga ku Malema i le ku yi tlheliseleni endzhaku ndi vula so Buttpet ku mi ta tsundzuka i ka vula Malema ku caciwa ka yena ka ANC i ka swi vula last ku i believe ku kulukumba Ramaphosa was behind it ingaku yena loyi nga n'wi caca kahle kahle a ku tirhisiwa disciplinary committee liya kahle kahle yena nga n'wi caca so i la ku provela the ruling party na lava nga n'wi caca ka ANC ku va endle swihoxo lexikulu ku va n'wi cacile hi leswi mina ni swi vonisaka swona Buttpet ni mtweni lofu ai katika ri kule ngo no fika makumu na makale hi ndlela yaleyo 0860002543 ni vone mbulavuleri wa masipala wa Greater Giyani ku ntshwa a ni tivi ku i lava ku vulavula hi timhaka leti a na ta va swi va kahle va hi byela ku hi ni ndhawu tanihi masipala va kha va alela ku pfula garage yo man a swi ta swi ri kahle ku ta vulavula ni ta twa ku wa ta vulavula na hina ke ni ta vutisa muhumelerisi ku va twanane yini nokona ku ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi ndlela leyi a ni ku mina hi ku ya hi mehe a ni ku na ha rindzele ku lava ta twa ku lava va nge a yi pfuriwi vona va ri yini va ri a yi pfuriwi mhaka yini ivi hi ta kota ku vitana va masipala hi ndlela yaleyo van'wana va ku a swi ta swi kahle ku va hlamula hi ku se va tsale murhangeri wa masipala lahaya so ndzi nga ri i munhu se a nga le ku aleni ku nga ha ali masipala se na sweswo swi hetelela swi nga ha vi swona hi ku hi fika njhani ka xiyimo xa ku se hi tsavula hi yo mhaka mufambisi wa hina Sesi Rose Chabalala va vula minkarhi hinkwayo ku hambi le mporosini hambi le kwihi i va i ri Munghana Lonene loko wo fika i ri n'wanuna tetani i ri khalanga i lwisa swinhwentana swi vula ku i ta va i koka vito ra Munghana Lonene i ri koka a ri dakeni hambi ku ri ka u nga fambangi na Munghana Lonene i murhangeri va vulaka sweswo and ntiyiso se na sweswiwani loko mi hlawula munhu ku ve i representa institution na swo ku va ku ri mhaka yini kambe loko yi va ni heta ka tinhlokomhaka ta mahungu loko ho va kuma tatana Mhlave hi ta bula na vona hi twa ku va ri yini hi mhaka yaleyo kambe sweswiwani hi twenini ku mahungu ya misava ya awara ya awara ya mbirhi yi ta va yimise kwini nhlekani mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi inkomo khalanga mingiseri inhlekane tinhlokomhaka ta mahungu ya awara ya mbirhi vakulukumba va vandla ra ANC va le ka nhlengeletano kasi nandzu lowu khumbaka vakulukumba va le ka xiyenge xa Hawks wu hundziseriwile emahlweni wanuna a gweviwa 30 malembe yo tshama ekhotsweni mahungu hi xitalo ya awara ya mbirhi Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni nhlekane ukayelele eka Afrika wa vulavula sweswo mintsero Munghana Lonene FM makomba ndlela nangona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM 0860002543 abasifiki loko va ta nghena ni ta vulavula na vona hi twa ku hi muhumelerisi wa mina loyi ni fambaka na yena haleni i tatana Sunduza wa ka Minga hi vo va vona ku loko ni lava munhu la a ta vulavula va vona ku hi endlisa ku yini leswaku hi ta kota ku va
hi vulavula na yena hi ndlela yeleyo se sweswiwani na ha ri ndele va vuya loko va vuya va ta hi byela ku va kumini ivi hi vulavula na vona loko va nga si fika a hi twi wena kwalonga kona 0860002543 hi ta timhaka leti ni nge tini lava hi dzika hi toho mingiseri wa mehe hi twa kun'we mi dzika mi ku yini a hi amukeleni n'wana mingiseri hi twa ku yi angula kwini nhlekani a ku se va na munhu laya loko nga se va na munhu a hi ngetani xitiviso xa nkoka mayelana na switiviso swa mafu loko mi lahlekeriwile hi varhandziwa va n'wina mi rhumela email na vuxokoxoko lebyi landzelaka mavito ya mufi siku ro veka nkarhi na ndhawu xikan'we na vativisi vambirhi na vuxaka xitiviso xa n'wina xi fanele ku va na xigandlo xa le maphoriseni kumbe xa moxara lowu mufi a nga hlayisiwa eka wona mi rhumela eka email ya ngobeni@sabc.co.za ku tivisa i mahala Munghana Lonene FM makomba ndlela Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni nhlekani sweswo mikisera Munghana Lonene FM na ku ya Afrika wa vulavula laha hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela tanihileswi ni nga byela a hi sukeli mhaka ha ku lavela vativi va ta vulavula hi yoho mbulavuleri wa masipala wa Greater Giyani tatana Stephen Mabunda va yime ku lunga ku la ta bula na hina hi la ku ta twa ku kahle ku endleka yini hi ku ni vona kun'wana ku tsariwe hungu rin'wana ni ku ri laveni hungu leri ni nga rhumeriwa rona xin'wana lexi ni nga xi vona i ku hi va ka hina hileswaku a mi fanele mi sungula ku ni hakela mi swi voni va ka hina hi ku mi ni ndla mukhanselara wa n'wina loko vanhu va vona xin'wana xi nga va khomi kahle va rhumela mina vanhu loko va vona va rhumela mina sweswi tolweni wa masiku va ni rhumele phepha placard yin'wana yi tsariwe leswi ni lava ku swi hlaya swi ri we are ready to open we are stocked up we are compliant ne baku but we cannot trade because the Greater Giyani Municipality Manager Mr. Vusi Duncan Khoza is refusing to give us the occupation certificate. Okay, se very ba compliant se loko va compliant swi vula ku va fanele va va na xona certificate lexi kambe hi mpela masipala hinkwawo ko ala munhu wun'we a hi amukeleni tatana Stephen Mabunda hi twa ku va angula va ku ndla a hi khalanga mi pfuke hi pfukile hi ngovo ni khomeleni ku va ni misiva n'wina hi n'wenomo wa masipala xin'wana lexi vulavuriwaka hi masipala na sindziseka ku mi vitana a ni tivi ku loko ve ma vilela hi sweswo ni khomeleni that's why ni karhi ni vilela siku rin'wanyani un'wanyani etekwale ka n'wina fika a ku va n'wi hlongole ntirhweni kun'wana va ku hi lava ka masipala va nga ku hlongola se loko ni hlangani na yena ni n'wi byerini ni ku loko va ku va ka masipala phe va vula ku na mimi ni nga ku hlongola entiyisi masipala a hi munhu masipala a hi munhu kambe ni byeleni beri ni na placard la yi komba ku n'we mi ala ku pfula garage ku endla ka yini futhi a hi n'wina ku ala municipal manager futhi hayi municipal manager Vusi Duncan Khoza iswo swi hi vilerisaka ngopfu loko ko toloveriwa ku tirhisiwa xisweswo swi vula ku na mahina mavito ma ta tsariwa siku rin'wana va ku vula Stephen Mabunda ku nga ri masipala wa Giyani ende lava tsalatsalaka koho khalanga ndhawu ya nghozi ku swi langutiwana hi vanhu swi landzeleriwana hi vanhu vo ka va nga hleketi kambirhi Vusi wa Xikwembu a karhi a famba hala a hoxeteriwa hi maribye va ku ala ku pfula garage ala ku pfula garage so swi lava ku vanhu hi va professional na loko ku ri hi ku swin'wanyani a swi hi khomangi kahle a hi tameni va professional Vusi a nge pfali garage i masipala loko ku ri ku garage yi pfariwile yi pfariwe hi masipala loko ku ri ku yi pfariwile so ende khalanga ha tsandzeka ku hi nyika vuxokoxoko lebyo enta mara mo hi kombisa ku ku na court case leyi hi nga yimela ya ti 19
hi nga yisiwa hi voho ni hleketa ku leyiwa hi yona ndlela ya professional leyi case i court yi nga ta teka xiboho loko yo teka xiboho in favor ya voho hi ta va nyika papila mara mo hi tlha hi swintsongo hi to komba ku a hi nge sukeli munhu hi fika hi nga n'wi nyiki papila ku nga ri na nchumu ku na vanhu ku na muvango in fact la xitandini lexiya so loko office ya municipal manager yi tshame na ro papila ra xivilelo xo suka ka lavan'wanyana se u endla yini khalanga ku ri n'wina ku na xikombelo xa ku nyika munhu o license ya ku operata ku ri na xikombelo lexi nge kumbe ku xivilelo lexi nge munhu o operata xa ku nge andhawini ya hina se i vanhu vambirhi tanihi mfumo i vanhu va wena hinkwavo swa fanela ku va yingisiwa so kambe muako lowo phela a wu lowa khale u kha u akiwa wu teka nkarhi wo leha ku akiwa swilo leswi hinkwaswo hikokwalaho ka leswi nga basisiwanga ka ha akiwa ku fika namuntlha kumbe nge ngheni endzeni ka vuxokoxoko bya koho hi khalanga nge ngheni ngopfu a hi ta vula swin'wimbirhi swinharhu kumbe xana mara hi nge ngheni endzeni ka yoho hi ku hi ri ya a court se mi ri yini hi timhaka ta vito ke mi loko ku vekeriwe vito ra mufambisi wa masipala leswi ni tivi hi fika njhani ka hi lava ku va tsundzuxa ku va lava nga na vutihlamuleri va nga teka vutihlamuleri byo vekela vito ra municipal manager a va n'wi susi loko ku ri ku va ha fila strongly ku va fanele va tsala a va tsali Greater Giyani municipality va susa vito ra municipal manager hi ku a yena Vusi Khoza i mutirhi aka masipala wa Greater Giyani ku fana na hina van'wana hinkwenu so a va ri susi vito leriya hi tlha hi va tsundzuxa khalanga ku van'wana ti-comment leti va ti endlaku laha leti hi nga ku tekeni ka stoko xa to ta chavisa leriya ra ku loko wo famba na yo i ya a police station munhu va n'wi rhwala va n'wi pfalela i ti-threat ta serious i vanhu lava se va tsalatsalaku hi ku ya hi leswiya lava va tsalatsalaku hi ku ya hi leswiya se a va swi susetile a va swi thunyathunya swilo leswi va nga ku swi tsaleni ku masipala hala tlhelo wu na byo vutihlamuleri bya ku sirhelela mutirhi wa vona ni le ku ti vutiseni ku loko sweswi vanhu lava vukorhokeri byo karhi aka masipala wa Greater Giyani ivi hi fika hi tsandzana na municipal manager swi herile a ku na laha ni nga hayaku kona a swi helangi na loko vona sweswi va ye a court loko i ri na toho ti-financial muscle ta ha court mara loko nga ri na tona ti-financial muscles ka ha ri na ti-office leti nga nghenetelaku ka tona swi za swi mi kuma ndlela ya ku swi lulamisa se ka this case vulavulaku ni ya ka mani ka meyara mi ta ka meyara loko yi tsandza loko ka meyara mi karhi mi hundza ka va bioscope ka va MEC na koho loko swi tsandza mahundza ti-office to tala leti to hambanahambana ta mfumo leti ti nga vekeriwa ku pfuneta vanhu lava va nga na swirilo leswi nga riki ku attendiweni so a ni swi xiphiqo i ku miri a mi ngheni hi ku a ni ta vutisa ku loko a ni rhumeriwe na xirhambo la xa ku komba ku a swi rhumeriwe hi mukhanselara xa ku komba ku garaji liya ya pfula hi ti 7 se ni le ku ti vutiseni ku loko va ze va fika ka xiboho xa ku garaji ya pfula hi ti 7 a swi nga tiveki ku swilo swi se helela na se hi ku n'wina mi chava ku ta vula khalanga na ku swirilo leswiwa swi humele ko swi ku yini a hi ta vula ku a hi ku endla yini hi kombele hi va mani ku endla yini ivi hi ya kuma ku ku na lava va ti kombaka nga ku na muvango ndhawu leyi se ku yimeriwa ti-19 ta n'hweti ya leyi hi nga ka yona ku yimeriwa ti-19 khoto ya tshama a hi lweli ku yi nga pfuriwi ndhawu leyi loko khoto yo fika yi decide yi karhi yi favora nkulukumba wa garage hi ta n'wi nyika leswi a swi lavaka mara lexi hi nga xi laveki xi vonaka i ku xi ya humelela swi endla i ku vonaka hi ri karhi hi ignora xivilelo xa lavan'wanyana va nga na xona ya kambe ku honisa xivilelo swi vula ku na matlhelo mambirhi lama
na humengele se na tlhelo lerin'wana ri ta va ri koho khoto hi ti-19 leti kumbe ti-19 hi n'wina na garage n'wina la ni vula masipala wa Greater Giyani na garage na masipala wa Giyani na garage so lava van'wani ku vona ta va u ti famba kwihi a mi swi tivi swi vula ku loko se hi vuya hi le leswi hi nga ta va hi nyikiwe swoho ha va vitana hi kutana hi ta tshama mi vona kumbe ri yini la ya xiyimo xo tika mingisero Munghana Lonene FM no ni mi twile khensa swinene Mhlave ku va hi nkoka kokile kumbexani swo swi hi pfunaka ku haxa hi ri laku loko hi tshika hi mi vonile ha mi vitana mi ta kota ku ta mi ta hi pfuna hi leswi na leswi na hina u vhe hi teka advantage ku na mhaka leya a hi tsutsuma na yoho ya ti-drain ya ti-drain ku thiwa loko ko na swimpfulani Giyani ku tshama liya ni nge te ni mi nyika ku fika ra vunharhu mina nhlamulo ya yona se ni nawa ti wa vunharhu timbirhi leti nga hundza swantswanyana khalangani na yona nyana nhlamulo ya koho loko ku ri le hi nge ku na validet va khumbekaka achashulana hi te va hi tsalela papila va hi tsalerini va endla xikombelo xa ku hina hi va pfuneta okay se ha swi tiva ku na ti-issues ta ti-financial costs papila leriya ra ha ta famba through portfolio committee leyi khumbekaka riya ri ya nghena na le ka khansele loko khansele yo fika yi swi cheka yi ku hawa tekani mali ya masipala mi tirhisa yoho ku lulamisa swilo swa ndhawu liya a swi na mhaka lidet na ho i mfumo hi mfumo wun'we hi ta ringeta ku endla sweswo mara loko vo fika va ku tekani mi ya tirhisa mara before mi ya tirhisa vulavula na validet ku va ta refunda njhani mali yaleyo a ta endla sweswo ka ha ri process swa ti-meetings a hi swa ku teka nkarhi wa ku leha ngopfu mara laha ka timhaka ta ti-budget ka ha ta hluphekiwa nyana se loko hi tlula hi ya ka liya ya hala patwini liya yi nga vanhu va nga ndzeni ka nambu khalanga vanhu va le ndzeni ka nambu va tshamini le ndzeni ka nambu na mabusiness ya serious ya suka atindhawini ta mampela va tsutsumela kwale loko ku na timpfula a va ha trade se ya no va vula swi khiya swa twala se swi vula ku kwalani mi fika kwihi so laya yi le mavokweni ya ofisi ya hina ya maloyara va ta tirhisana swin'we na va technical services na va planning lava nga koho sweswiwani va tirhaku va le ku identifyeni ka hinkwavo lava va nga laha swi nga ri nawini loko va heta ku va identify va ta va nyika mapapila lama hi ma vitanaka ti-contravention letters mapapila lama va nyika va karhi va vona ku hi mi nyika nkarhi wa ku ku va mi va mi sukini kumbe mi suse swilo swa n'wina loko vo ka va nga endlangi sweswo swi ta va swi ri futhi ka ofisi yaliya ku va ha va nyika ti-second warning letters na mara ku heteleleni khalanga hi ta endla leswi van'wani va nga endla swona va nga duma hi swona va makhelwani na kwale va vhenda va endlini se hi ta endla swoho ku na hina doroba ra hina ri ta va na nawu hi ku ndhawu liya mi tirhisa rito rin'wana ra ku va ta tirha na va technical services na planning hi swo mi nga vula swona lero la Giyani ku na munhu loyi va nge i tirhaka planning i ntiyiso ngopfu ku na munhu loyi va nge u tirhaka ani wa hola loko n'hweti yi hela ani wa hola mo futhi i khalangana mo ni nga yi khumbi i weriwe hi papa ra ntima mara a ni koti ku vulavula hi rona hi mhaka koko mutirhikuloni u hi siyile swa ha ri swilo swa ngopfu ngo tshuka hi vulavula hi swo ka radio vula vito ra munhu maxaka va nga se swi tikuma so u ku hala ka planning so hala ka planning le ka kwale ankoveni ku na la a ku famba koho pipe ya hina ya drain kun'wanyani ya miako ya liya yi tshama henhla ka yona so swa endleka khalanga ku ri na vambirhi lava va nga nawini va nga landzelela ti-process lava hinkwavo ka va nga ri ki anawini mara hi ta susa swi ta hi pfulela na ndlela ya ku hi kota ku lunghisa ti-drain ni mi twini Mhlava rila na va ndyangu lava nga lahlekeriwa hambileswi hi nga se swi tivaka kambe sweswi swi nga endleka swi endlekile hi rila na n'wina
inkomo Khalanga inkomo so mixer umgaralo FM balaba itatana Steven Mabonda babulala masipala wa Greater Giyani mina namkombela wakayini hambi swilo swo tika njhani hinga kombetelana hi tintiwu loko se hi sungula kombetelana hi tintiwu hi aka rixaka ra njhani a yini ya lava swintshunxo loko ku ve swa vulavuleka loko ri ku ma swi lava ku vulavula na hina la tanani nomboro ya mi yi dume ngopfu ku na loyi a nga ri ku na yona hi hlamuseleni hi ta kota ku vona ku hi nga pfunana njhani hi ndlela leyo hi kota ku ololoxa xiphiqo lexiwani hi ku mina ni hleketelela ku na vanhu lava nga le ku tirheni a va ta va se va sungule no tirha sweswi va kha va hola va cinca va tisa ku hambana evuton'wini bya le mindyangwini ya ka vona masivona se i xiyimo swo swa muxaka wolowo hi swi kondletelaka loko ni vona ni tlhela ni languta ni vona na vito ra kona ni swi vona ku hayi i mavito ya lama hi ma tshembako leswi a na ha ri na movha khale a ni chela kolomuya tipetrol a ni ya kwalaha ka garaji ya muxaka wolowo leswi a khale na ha ri na movha kambe i swikombiso leswi kumbexani tanihi rixaka hi nga lwi hi xihina a hi kombisaneni hi vona ku hi kuma xintshunxo hi ndlela yihi hi ndlela yaleyo khensile mihlave loko va kote ku va va hundza haleni va hi fanisela va hi komba leswi xiyimo xi nga xiswona hi ndlela yaliya kambe sweswi a hi sunguleni hi hundza hi laha mina na wena hi ta vuya hi yisa mahlweni hi teka vayingiseli vambirhi vanharhu mune kambe papalatani ku hangalasa swilo leswi swi nga mi khumbeki mani swilo leswi nga mi khumbeki mi nga ngheni ka swona mo swi languta mi hundza mi va mhaka ko mina sweswi ni vulavula ku na valandzeleri vo tala ka swiyenge swa mabulu loko vo fika vo comrade swin'wani ivi ni swi hundzisa swi ya vona vanhu vo tala ngopfu masivona ivi mi ya kuma ku n'wina mi lo hundzisa swin'wana swi nga ri ku ntiyiso kumbexana va va landzelela n'wina mi va mhaka kona se swin'wana swa leswi hi fanele ku hi va na vukheta ka swona hi ndlela yaleyo kambe sweswi a hi hundzeni laha hi ta vuya yisa mahlweni endzhaku ka leswi Clientele ya kota ku ku hlayisa na ndyangu wa wena hi ntwelavusiwana hikuva vutomi bya humelela ti-funeral dignity plan ta hina ti pfunile maAfrika-Dzonga ku lahla varhandziwa va vona hi xindzhuti ku tlula 30 wa malembe i nge hi ku pfuna ku tsala matimu ya ku khensa vutomi bya wena na varhandziwa va wena hi hakela ku nga se hela tiawara ta 24 naswona u kuma nsirhelelo wa tihakelo hi kambirhi eka rifu ra le gondzweni eka Clientele funeral plan tiplan ta hina ta fikeleleka hlawula leyi fambelanaka na swilaveko swa wena joyina namuntlha swo olova ku hava swikombelo swa rihanyo kumbe ku tata maphepha SMS munghana eka 48044 yaleyo i 48044 Clientele Life i FSP ya le nawini ni muphakeri wa ndzindzakhombo wa vutomi la nga na layisense ku tirha tihakelo ta ntolovelo ku na swipimelo Boxer xitolo xa wena lexi u xi rhandzaka xi ku nyika minxavo ya le hansi masiku hinkwawo loko xava Ellis Brown Creamer 750 gram timbirhi hi 99 rand Best Cook Pilchards 400 gram tamune hi 80 rand ntsena u nga pfukakela minxavo ya le henhla ka le ka Boxer Palamende ya rixaka leyi i Afrika wa vulavula sweswo mixer umganalona FM 0860002543 mhaka liya ya garage na swi lava ku hi vulavula yona kambe a ni lava ku na loko mo tshika mi kumeka mi nga ze mi fona ku lava ku vulavula hi yona mavito ya ha ri xikelotoni ngopfu a hi se tiveka ku yini i yini ma vona siku hi nga kuma ku lava va nga vinyi va garage va ta hlamusela xitori ya hi ta kota ku va hi vulavula yi ri kahle hi ndlela yaleyo sweswi a ni tivi a hi amukeleni mingiseri loyi ni hlekani Khalanga papa ya hey Afrika-Dzonga loyi wani na rila na kwata nendla hinkwaswo swi tlha swi vuya kwalaya ka zero loko ni karhi ni te taniwani mina lexi ni lavaka ku vulavula xona ni nga vulavula hi tlhelo ra palamende mara ni lava ku vuya ka hina maAfrika-Dzonga hina hi hexe hi ku lexi xi nga endlekeni ha swi vona ku kun'wanyana ku onhakile mara i ncini lexi asayitini ra hina hi kumeka ku hi karhi hi ku loko hi pfuka hi hlanganela lexiwani hi lwisana na lexi xi ta hi vuyisela leswi ni swi vula hi mhaka ya ku yini siku leri professor va nga vulavula ku system hi yona yi faneleke yi cinca hi leswi na namuntlha na ha vulaka swona ku ri system leyi hi nga byariwa ka yona hi yona leyi yi faneleke yi cinca loko hi vulavula hi system leswi swi endlekaka le a parliament
loko mi swi languta murhangeri un'wana na un'wana na varhangeri va matiko na valava va nga hundza misaveni varhangeri va hina vakokwani lava nga hi siya a va ri na mindzhuti ya ku huwa ya vona a yi ri ka mihleketo a yi nga ri ka milomo. Xilo xo sungula lexi hi lavaka ku vulavula hi xona i ku ntwanano lowu nga phakati a palamende laha ku nga pfariwa minyangwa loko ku kumeka ku karhi ku ri hi ku va twanana ku ri loko un'wana a nyikiwa swo karhi i fane a hi tivisa ku va ta kota ku a hi pambulelaneni i nga diri wehe ivi va nga tivisani se va pfula nyangwa va huma va ta huwelela hina hi kumeka hi karhi hi nghena ka swona ku ri ku na swo tala leswi a hi fanele hina tanihi maAfrika-Dzonga hi nga vi mincindzu lowo ya kukula le wu tshika laha wu nga kona. Xilo xo sungula loko ni langutile hinkwako swin'wana swa swilo swi onhaka amahlweni ka hina lava va palamende va nga ri kona. A ku na siku leri hi nga tshama hi ku hi yise swirilo swa ku hi vona un'wana a karhi a koke gezi a paleni ya tivoni ta le patwini a yisa muti wa yehe ri ta hi durhela a hi swi lwisi sweswo. Loko hi karhi hi languta hi vona van'wanyana va kumeka va kha va ri ku xaviseni ka mabyala lama ma ngondliwa man'wanyana hi vona vanhu va hundzuka swikhalabyanyi a hi swi lwisi sweswo. Loko hi karhi hi famba mafasitere loko ho ya swikolweni vana va hina va lava nghenaka kwale mutswari a nga tshama a ya jikajika na jarata ra xikolo a vona ku ri njhani n'wana wa mina laha nga kona a ku na minkele ya tinyoka kwala hi ta kota ku teka swipedi hi ta vona swin'wana tanihi vaakatiko na. Leswi hi kotaka swona i ku hundza hi kwale tlhelo ka xikolo hi ya mabodhleleni. So i swilo swin'wanyana ni vaviseke ngopfu na loko va ku hi December ku fika New Year hi spende vo 7 billion hi byala hi nga koti ku kumeka hi karhi hi vona ku tiko ra hina ri lava yini. Se system leyi ya hina yi khome vo va le parliament yi khoma na hina va le handle. Loko ni vulavula hi system foundation leyi nga byariwa ka tidyondzo ta hina foundation ya Mphephu na Tsakani na mi byela Khalanga a yi nge swi koti ku fambisa tiko. U ya exikolweni loko u kota ku yimbelela swinyenyana swimbirhi Mphephu na Tsakani u ya ka B loko u fika ka B se u yimbelela swa 5 swinyenyana swa 5 ehenhla ka murhi na n'wanuna na xibamu loko u swi kota u pasile se u ya ka 1 loko u ya ka 1 se i ya fika u cina we loko ta ku vekela voko ka gomo mfene a hi mina mfene se foundation yaleyo yi nge swi koti kuta yi ta fika yi hi fambisa. Okay a yi tisiwile ku hi tshikilela hi kume ntshunxeko va tisile na ti-abet hi tsutsumile hi ya ringeta ku antswisa ku loko swi va tsandza lava nga le henhla hina hi le ku ti-equipeni laha ku ri hi ta kota ku hi byara vutihlamuleri hi ri na vutivi i ncini hi nga ku xi endleni. Hi ku ni twe van'wanyana nkarhi wun'wanyana va lwisa ku no ni ta kombela ku vula ni nga hi vito lera no advertiser va ku no ZZ2 i teke masimu ya hina mara munhu andlwini ya yena ndhawu ka yindlu ya yena xinsin'wana xexi a xi ntsinini a xi tshama xi twa ku byariwa nyala kumbe xipinichi loko a pfuka a huma i ya khumbini laha ku nga na xibakitana mara u lava ku ya rilela tinsimu lebyikulukumba lebyi ku nga na maxaka lama nga ku tirheni ya ma-1000 na ma-1000. Se swilo swa hina a swi fambi swi kongoma hi mhaka ya foundation ene hina ha khomelele ka system leyi a hi le ku ti antswiseni a hi le ku ndleni ka nchumu. Ku fana na ku nyika example mi te hi nga vulavuli hi yona ya garage loko garage yaleyo yo pfuriwa ku ta ba mikulungwana va makhelwani ku a hi nga ha yi kule hikwalaho kusuhani vana va ta kuma mintirho ku tirha a hi swilo leswi lavaka ku mfumo wu za wu nonon'wisa ku za ni nghena ka yona emhaka ku ni u lave ku tlumba munhu endhawini yin'wana ni nga ta ka ni nga yi vuli loko u yime countereni u xava byala loko u huma u nghene patwini ene a hi xipatwani i patu lerikulukumba. Why ku nga lwisiwi swilo swo fana na sweswo byala byako byi ta xavisiwa kwala ka main road ku hava parking loko movha yi pakile yi teke layini yin'we ka tilayini leti timbirhi ti nga ku fambeni kwalaya ntshaveni swilo sweswo a hi nchumu ka hina ha tsaka va hetisele byala kusuhani. So system leyiwani yi le ku hi dlayeni hi na sweswiwani swilo leswiwa swa Ramaphosa leswa president Ramaphosa i swilo leswi ngo va swa munhu a nga lo endla xihoxo ka ku teka mali ya Department of Home Affairs a ya xava timovha kumbe a endla swa muti wa yena i swilo leswi ku nga xinawani xa khorho ya vona
ene leswi swi nga vulavuriwa hi nawu veri n'wina ntwanano lowuya wa n'wina a wu tshamisekangi kahle fambani mi ya lunghisa ntwanano wa n'wina wa leswi mi nga twanana ku endlisa leswi swilo system leyi mi yi tirhisaka ka ku vota a yi tshamisekanga hi mhaka ya foundation ya Tsakani na Phephu se hina vanhu sweswi hi busy na Ramaphosa ene vanhu lava va nga busy wun'wanyani i endle nandzu lowu siku rin'wanyani a wu veka vutomi bya vanhu a khombyeni mi kuma n'wana a ri creche va ri ku kaseni xibamu lexi nga duvuriwa hi makhomreti leyi xi ya xi ya fika xi dlaya n'wana luya mara sweswo a hi swihi leswi hi yimaku hi kombisa ku ku na nandzu wu nga koho munhu yaloye na yena a pfariwi nomo a nga ha ngheneleli nchumu ka ku sola van'wana hi ku na yehe i xibantiti hambiloko a nga si khomiwa so a hi lweli swilo swo fana na sweswo hina hi lava leswo hi hoxiwa hi landzelela vanhu se hi swo ni vulaka ni nge loko a ku cinciwa system na hina vanhu hi cinca maendlele ma tiva loko mi ta languta gezi leswi ri durhisaka swona ku na swikwata capsule talo la John loko no mi byela ka ndhaka bara miti liya hinkwayo yo kokiwa hi tihunyi timhandzi ti koka gezi ti nghenisetela laha henhla ka vatshamili loko mi famba hi N12 mi ya Potchefstroom lera ra R558 ro nghena a Protea ku na swikwata camp ku na lava va hakeriwaka mali loko i kokeriwa gezi ene a ko va na meter box a ku na nchumu swilo swo vanhu va Eskom vanhu va City Power vanhu va government va mfumo va famba ndhawu yaleyo ku i patu lerikulukumba a ku na lexi endliwaka va hala ku ta va ta lwisa swilo leswi nga hi vuyeriseki nchumu hina vanhu va tiko vaakatiko na hina hi miyerile a hi swi koti ku kumeka hi karhi hi tlakuka hi ku a hi lwisaneni na leswi a hi lunghiseni laha ma swi vona that's why mi vona mfumo wu kota ku okay dangi khalanga nemetri bota mina kesa swinene hey ya e vulavule mhaka yo tata xandla kambe xivutiso ku ta va ku xana hi mhaka ya ku mhaka liya ya phalaphala a yi nga hlangani helo na ndzawulo yi fane yi tshikiwa yi fambisa sweswo ke hi ku anakeni loko nandzu wu endlekile hambileswi ku nga maveriveri kambe loko maveriveri ma vula ku nandzu wu endliwile a ku lavisisiwi maveriveri yalaho kambe xivutiso ku nga va xexexa ku matimba lawa hi ya tirhisaka ku lavisisana na leswi swi khumbaka tatana Ramaphosa xana swivutiso ku nga va ku laha hina hi nga koho ha ya tirhisa matimba ku lavisisa leswi swi endlaka kumbe leswi swi nga hetelaka swi khumbe xibalo xa hina ke tin'wana za swivutiso leswi kumbexana hi ta vutisana swona hi ndlela yaleyo ha hundzisa xirhambo na mufambisi wa xitichi na mufambisi wa nongonoko ku nga na mufambisi wa xitichi kambe mufambisi wa nongonoko ku rhako vaendzi mi nga ta mi ta hi byela ku loko mi cincacinca timeyara i mhaka ya yini na executive mayor wa Vhembe hikwani loko mi la ta hi byela ku mi kunguhata ku fikelela yini tani hi meyara eka xifundzatsongo xa Vhembe hi kona kwala ku hi ta bula na n'wina hi ndlela yaleyo kambe handle ka sweswo a yini ni ka mahungu ya misava ya awara ya mbirhi nongonoko dzumba na mina u ta landzela ndzhaka sweswo mina laha a ni famba na Sunduza wa ka Minga kasi muhumelerisi i Ncindani Eric Mabasa hi yanga le studio 2A sweswi ni ya kwele nhlengeletani ni ya mehe mara nhlekani lowunene ni Eloisha Fontaine Musina kuyafika eBaytree hina wena hi 91.9 FM Munghana Lonene FM Makhomandlela